Danas ćemo igrati Clash of Clans. Ljudi, sad sam se vratio iz škole i sam se da igram Clash of Clans. Ljudi, promenio sam klan. Klan. Kao što vidite, mi smo u napadu, a više nismo. Pogledajte. Heal spell sam ljudi dobio. Heal spell. Ja sam napravio napitke. Idemo u napad. Kao što vidite imamo lighting spell i heal spell. Ako ne znate ljudi šta je heal je. A još nekog dobrog. Bude to Vrnhal 7. Lizajte. Wow, 37.000 da izvučem. Para. To je nevjerovatno. 107 to je nešto, ali to Vrnhal 8 neću ga napadati. Ajde neki slabašan, mnogo slabašan. To možemo. To je Vrnhal 7. Ništa. Heal spell. Da ga isprobamo ljudi. Healeri. Aj, 2 healera ću ga izbaciti. Radimo ljudi da sljedeći rund. Bao! Ovaj heal spell pa bolje da sam je kupio. Vi brzo Gianti napadite ga. Će da mi ubije. Healere koje sam grdno patio. Tako je već bolje. Da uništite prvo to Vrnhal, bar da imam jednu se. I sam me zaustavljio. Kako je slabašan ljudi ovdje. Promenio sam ljudi klan i bili smo u ratu i više nismo. A vidite napadite bre Hal, da bar imam 2 zvezdice. I više par dobijem. Moram ljudi imam 70% da bih mogao da imam 2 zvezdice. Bao. Ajde da. 70%. Kako nismo dobili 2 zvezdice? Još kad naprave ljudi ovaj Clash of Clans pa te zbune načisto. Dobro, bar ovo tamo uništeno. Ljudi, hvala vam na 22 subscribera. Hvala vam puno. Bao! Ajde, uništavajte ovo, to je bitno. Tako, 2-1, bar pamet. Sad svi tu pare su se čuvene ljudi. Ljudi, kad igrate Clash of Clans, ovo uvek s polja. Da, kako bi, jer tu su vam pare koje uništite u ratu protiv nekog. Kao ja, na primjer, protiv njega. I nakon posle mene napadnu, uzme mi pare.
ali neće tako lako ljudi da me napadne. Malo para, mnogo malo. Kako meni treba, to je nenormalno. Kupim bar pare. I ako vidite, zlatno je. Sad ću da napravim 2 heal spela. Ja ovdje ljudi imam baze, vidite. Ali na ova mi je najdrža, jer mi je najjača ova baza od svih. Tako je. Pa pretera ga. Ko mu dao, to nije normalan. Taj napitak. Prvo, da vam pokažem taktiku koju da pravite kad imate ovako. 3 healera. 2 wizarda, 2 wall breakera i 1 goblin koliko vam stane. Idete ovdje napravite 5-6 goblina, ne treba bilo vam ljudi, oni mnogo brzo uzimaju pare. 6 unište, 7 gold, osvo vam daj gold. Zapišite ljudi na papiriću i samo mene pratite, nikada nećete pogrešiti. Ljudi, u sljedećoj epizodi Clash of Clans ćemo da radimo challenge. A kakav challenge? Ja ću da zažmurim i ću da klikćem i da i kog izaberem, tog sam dobio. To bi bilo to ljudi što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Poz!